UP Arunachal Pradesh a khel mek FIFA Santosh Trophy 2023-24 final round group stage sumar sunni inrin ni hian khelzo an dona Mizoram in an group mes no nung bera railways an machon don quarter final lut turin Mizoram hian chak an mamoa railways na in ne to kani po in Karnataka le Maharashtra te rizala zerin tlang theina hun tha na nei don bok inel na nei me ka Mizoram an khel thatok lova an game ang het tok lo an khel masak pera Maharashtra an ne lo an chaklo nu in champion lai Karnataka an machona base sang lo tak chungin champion lai machon ma se bulan ran thaviawa 2-0 in man suai man an ma suaina an humzo lo wangin uyom takin point ni an lo Karnataka nen an in he tok nu in 4-0 ngota railway sa tu Delhi to 5-1 ngotin an sopa an in siam thata anga ngai an ni Delhi an sop nu hian an el puilian ni an chak ber tur Manipur an machona Manipur laka 4-1 ngotin an tlom le tlat thung Manipur laka an tlom wangin din hun der thonga an din pha khelli atanga point li mu in Mizoram hi palina an ommek vo in chuma dar som hian panina ommek railways an machon zui le dona quarter final lut chiang turin chak an mamo railways laka an chakani chuan quarter final an lut ngei dona tebula panina ni thei din huna an ding railways ni laizan khan 1-0 in Karnataka an hnia khelli atanga point sari mu in quarter final an lut chiang to railways in quarter final an lut chiang to hi Mizoram in an hlot pui thei don quarter final khel turin an player thate an khekarin oma helkam nei lo nuam ti takin Mizoram an machon thei don Mizoram hian railways B team anga ngai an machon arin oma hi wangian chaktheina hun rem chang an nei tura ngai ani quarter final lu le lu lo hi Mizoram kota in hat liau nia railways an he chuan tlang ani mai railways laka an chaklova in khel danga Maharashtra an chakani ro chuan Mizoram hi quarter final lut zolovin an tla don thung railways na in ne to ka Maharashtra le Karnataka ten in ne to hlau ani bok chuan Mizoram hian point nga mu in quarter final an lut thei don bok railways laka hian an tlom cheu ani po in Karnataka le Maharashtra an in ne to kani chuan Mizoram hian point li an mu sa hian tlang pui thei don ani Santosh Trophy final round group stage khel meka group A tangin Services Goa Kerala le Assam ten quarter final an luta group B atangin Manipur Railways le Delhi ten quarter final an lut chiang to boka quarter final amun ruak pakhat lawm hi Mizoram Maharashtra le Karnataka ten an chu mek Railways laka Mizoram an tloma Maharashtra laka Karnataka an chak box hian ni chuan tebul mong pha om mek Karnataka hian point nga mu in quarter final an lut ve nol thei bok group khata om point in zat mu an lo palani chuan head to head en masak turani a head to head a chungnung zo kanom lo ani chuan goal difference an zui le turani heti ani wanghen group B atanga tlang turin Mizoram tin huna that pha khovel mun sang om zofa te chuan chuma dar som hi UP Arunachal Pradesh lam an thliron thup dona Mizoram ayo fe chuak mek pasal tha kan players ten quarter final an lu ngei theinan thinlung takin ril tong traina an lo mang hlom nge yang